Haka katway tarik nailor arja arpulai ka Khasi Artist Society kalaraki ya kasingi katok kapuli literary day Halidikin College haka ba urang ba penyat sing CEM Chief Executive Member joka Khasi Hills Autonomous District Council ulawan banya simbenta kumukongsan haka jingwan simbentaru jong ki riu shampang ki khot ka Khasi Artist Society ki sunjok ki rang ba snong ki nohi kai bat ki samla puli college. Haba ajin kran hakatek sngi Chief Executive Member jong KHADC uba penyat sing CEM ulapan bena halor ke jingtmu ke council ban mang singka na kapenta ki jingdon kam ban wat bniah ya ka ktien Khasi nalor kata ula ongru baki don hadu khat nyau teli ki jingdon kam baki samla puli ki hab ban wat bniah.
Shillong Mail jom ke kelas ni. Ada dokumen bah, but ada yo ban yakren ban profesor di RL Nonglai ban secretary, bakat dan bah kajing edai hapadeng kani kabenta buat ke council kejumi. But dangshen nakaliang jong ke council kejungi nilayo ban pentip sheki samna puli jong negari kejungi. Kinu kibadan ia kata kajing angnud ban wat bniah ban ti bniah. Bat nakaliang jungi shen in sepelat kita ki jingdon kam kiba ki students lagi kena bakwa punishmenta ki ekaba ki hapan le habide bakani kabenta nakaliang jongka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat bakajing trelang bakasokar ngila mang kumba sanpulak ban pynlut hakani kawe kakam kani kakam kalong bangin khot iki samla ban ti bniah ban wat bniah syafang da jinglong kerpang jong kajat berdiri Khasi juga ngidon kumba khat nyu teli kita ki jingdon kam ki benta ki ba ngin khot iki kena bangkin wat bniah kawe na kata ka benta kade ka ktien Khasi kakur kajat kalek niam le rukom kasinsyar khadar temlai ka bangidon nadu kasinsyar CEM kasinsyar rai kasinsyar Shillong but kiwe khamtam mangi I mane kajing ruspa kajat benriu jungi habide bat karwai kasyau kadam kaput karyam kabet kaba idon burong hadu kata but kini ki khatnyo teli kebangin sepelai pai ba makin tip ki kena puli jungi berbuat bniah kanlong shisha kajing yo nong ya ka district council kajungi hadali kaspas na bomata namar kum kariti sinsha jo kari India haka artikel aspa so usau bat aspa nyo pusan we la aibor yangi bangin penskem bat ban itu ye kita ki riti to store ke bangi ju board nadu kipor Meghalaya hadu kini kisni menta kasyam jing engi ba nginwanra iki an ki kendon ki ban yahab let's say ban hab ban penskem mi kariti to store jungi lada ngindon ka jiktip problem kumno ngin shnaan da ngi shumodor pat ngi shutharai tenga so ba lingba ka ni ka jingwa bniah banti bniah hakini ki khanyo tli ki benta go phero ke bai dei par kariti mi dostro ni jungi par kachat re Khasi jungi ngets khem bakan ya hadu kata ya kachat re jungi but nasoban on baka jingdan jong Khasi Auto Society apo kari ke jungi kala era shibun sha desikumno ba ki samla puli jungi kin yo ban scam shushu yang kanong rem jingtip haki hakabede bacak rem jungi net scam baka Khasi Auto Society kalaya nanti bentak sau senam kiba pun ki mati ki kam ki babha lano senam da kini society net scam ki barang bodu haki ni senam bagin kemau ki jingduai kini noi lam jungi bagi senam ki benhe ki ba kinwara hakan ni kapateng tentang kan long kecil ku wan ni kapateng kebaduan na kaliang juni ka Khasi Hills Autonomous District Council wa pan pentip I president secretary bani employ bani trailer hasanda wa ka Khasi Auto Society na kamenta ka jingbian jok kanu ka kap wa phi dan hikmat de namar ngin hab ban suthu bantai ya ke emlang salang
omla tang da marway da almut ngidon kami ke jing trainer. Next camp ke jingdan jong Khasi Auto Society haga jala ke jungi hakari ke jungi kan yo ban pen im haga jing tip hakiriti do store ba ki wei ki benta. Hakane si lapun ko buram ru yaki khat angnud ki samla pulie na ki school pat ki college ki bala wan chakman haka subject Khasi dau chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council. Bar but ibayo hedu kama saka exam ICSE amda ki class 10 kita nadu langut te ki de baro langut ki yo dai marks ya Khasi but baro kita nakas na po lertu convent Shillong bai baningkong ilong I adalah ya kita te sebab era persiapan pro ya denala Shirley macam ladadan itu bagian dari pakapa de baro langut Atiar kat marks ki yo undai exam ICSE ada kelas 10 contoh saya. Jadi poin kita saya kelas 12 exam sunyi ke bele. Itai dong iban pensengan lang thank you. Ini ru yo probably we yo hayas haka menalor ke elective yo rosi ke mail. Haka HS LC kelas 12. Adi yo undai pramas. Ka dance stream dan armut ina bhi badroi mukhem to ina yo husnam bahatu yang gun harmati